وَإِن کرو اللہ تعالیٰ نے یت اندر تو آسانی پید سہولیت پید تو روزو رت پہ یہ عمل کران مگر عملن اندر آئی سونی گمز لگزش عملن اندر گئی سواسن گمز لگو حرکت ونی حرکت تو پننی روز چھپا کرنش کوشش کریں تیل تو ات متعلق بیاک تی حکم روزن ہن اختتام پتہ جو فطران کرنش کوشش کران ونی بنزو فطر دیوا اچھو زکاة الفطر تی آمد وان اچھو صدقہ فطر تی آمد وان اتمز کیا حکمت چھ پوشی اتمز کیا تمہیں دیتا میانی خطر نصیحت کیا حکمت چھ ات اندر بیان آمز کرن صدقہ فطر اس اندر امی چوار یا حکمت گورنی چھ حکمت روزن منز واقع سبدنس اندر یس لگو آئیس گمز یا نکس آئیس گمز ات چیز چھی پاک کران اک روزو استغفار کران بے روزو فطر ادا کران ونیل تو روز کھولن کو واقع وائد تو روزو ون صدق کران ات بیناو صدقہ فطر افطار صدق روز کھولن صدقہ تو یا روز سہری پیٹھن غروب آفتاب استام پنن پان تھاون ات سوتن پابن مگر انسانیت کے ناطے فطرت کے اعتبار ما اس گمچ یہ کم گمچ ما اس نقص دویم حکمت غربا مساکین یمن ہن عید دوش یمن ہن خاطر یہ صدق بنن خوشی ہند باعث من غریبن ہند خاطر مسکینن ہند خاطر کیسے یہ سو عظیم خوشی عالمی انسانیت خصوصی طور مسلمانن ام دو گوس کہن غریب روزن کھنائی ہر کان گوس ام سید گسن مالہ مال تو رضائی کران یہ بنی غریبن ہند خاطر عیز دو خوشی ہند باعث تریم حکمت روز امیک فریض مکمل کرنس پیس ام ذریع کرو اس اللہ تعالی سن شکرک اظہار کچا حکمت چاہتا کچا حکمت پروردگار اسی دیجی بار بار پنی حکمت سمجھن توفیق بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم چگاوا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر فرض کر فرض آو کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعن اقصا من تمر او ساعن من شعیر علی العبد والحر بیان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ زکاة الفطر چھ فرض اقصا خضر وندر یا اقصا جو یا یہ مسلمانن پیٹ غلام اس پیٹ آزاد اس پیٹ مرد اس پیٹ مستور اس پیٹ فرض زکاة الفطر مگر یاد تھوئی جو حدیث اس منشو مقدار ہے مقیامت بیان اقصا یہ ساعت چھنن تولنک بانکی چھو میننک بان ساعت یہ چھو مینن بان یہ چھو تولن بان اقصا امیک قیمت یا امیک وزن اس یا دور اس اندر شیس کران سچو 2.5 کلو مگر حدیث اس مادو چکی کمی اندر اتھا جو یاد عقلی ہند گوڑ چھے زیادہ چلاوا عقلی ہند گوڑ کمی اندر اس من تمرن من شعیرن یہ اس امی وقت ہند اجناس غذائی سامان ایم اس امی اندر اڑین اس جو اڑین اس خضر اڑین اس گندم اڑین اس سامن حدیث کے الفاظ شیم اڑین اس کشمش یم زن تیون غذائی اجناس اس
تم امی اندر کران آج یتک نیران کاو گاٹل یہ اعلان نون ممبرس پہ کرن 60 رۄپیہِ حظ گئی عید الفطر 60 رۄپیہِ گئی عید الفطر امس کس دیوان یہ اجازت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امی فرمو کی قیمت دین چھو خلاف سنت امس آو وننا ناز عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تم آز اس قیمت رٹان وچو اہل حدیث ہو منہج کیا گھس آسن یا گھس قہوش پہ دارن قہوش شئی قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکان اس پر گسان جو لیبل پران یہ شاہ آرجنل کننا یل عمل متعلقی وننا سجس یور دپان ون ات متعلق چھا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچو کیا دو جواب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دبنے بشی سے سیوڑ ونن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچین پھلون سنسکاتانن چچک پھلون سنسکاتانان ایم ونیاؤن لکٹی شخص سوٹن ونیاؤن ناو کہ ونیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ خلیفہ خامس یہ بشی چیزیں اوڑ ونن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچوڑ ونن پھلون سنس عمل حدیث تروئی چک چپی کشن کلام رٹن یلکزن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند حدیث اقصا کور خزر اندر جواندر جنس اندر کوری غزوئی امی اجناس اندروس صدقہ فطر حکم کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آز مولی سا وائن کچھ رائٹے مشکلات چو گاچھا تی پریسو یت انتظامی آز بیچ دون ورین ہندی مجھ پریکٹیس یہ لب یہ تو اسوس مشکل چھو گاچھن مگر یہ لیوز دن ویل بانو یہ لیس عمل کرن ویل بانو عمل کرن سندر آسی سازات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل شان مگر آج شنا آتی نا مشنا راتن ویل تی شاسن بڑا نا اصل چھوپا چھو کیا غریبان تاون خیال مسکینن تاون خیال امی دوتی گسن کم مسکین روزن فاقی کم غریب روزن فاقی چچین تم سنس پلوان چھ ضرورت چچی تم سند رزق چھ ضرورت واتن جی تمس کیا غذا گرس اندر واتن جمس غذا گرس اندر یہ کت پڑ دے کمن دے یم امیک مستحق چھ مسکین چھ یمنا گسنے نے چھ ناظر یمینی چھ مسجد میں گن کر مولی صاحب غریب مولی صاحب ہاشیا چھ وچن چھ ژھانڈن یم چھ نظر دین یمن نظر دین اورین اک گماون پنن نظر اور یہ چھ بدل اک چیز تھو یاد یم گرن من چھنا از یمن بیچون یمن لایگو صدقہ فطر کی بوزو یہ میں سٹیج پر فتوا امن چھونا لگان صدقہ فطر یہ اک بزنس یہ پونس بنیو بزنس یہ پریزو بیت المال کے انچارجن الگ پاٹ بائزی اگر تمس کنشن ناو ونو سہ زبردست کھشن تمس کھسان ہے نا پتی بھائی نس اس دتا امسن اس دب یہ گھس تھوڑا بہت غریب امس نشن تیوت مال کہ یہ ہیکہ امس بنائت امیر امس نشن تیوتا مال یہ بنا ہے امس امیر اس کرا یور مدد اک دو دی 10 ساس تو بیدوس 20 ساس موبائل بیدوس 30 ساس موبائل امسن شر چھ نیران ٹاس تراونی اس کا چھ یمن چیزن ہن خیال اچ خیال قریب کرن کھڑا
اگر نا امس تیوتا مال کہ یہ بنی مالدار امس دیو مال تو یہ کر کوشش پانن پان کماؤن خاطر گژھِ تیار امس جاری ہوت تھاون کی اللہ بچین زن تیوتا آسہِ پتھر پیومت مگر صدقہ فطر الگ مس ات اندر غریب مسکین تھوڑ اما یمن شاہکار جسم کن کہین دپی کچ نظر کر اور یور وچھو مسنیو بلڈنگن کن مسنیو ام سنس بائک آسنس سائیکل آسنس اندرم حالات وچھوس یہ سائیکل آسن ما چھ امس مجبوری یہ سکوٹر آسن ما چھ امس مجبوری یعنی نظر دوڑو امنا چھن بائزے کنس بوٹ گئی ات پھہلاو یول بنان مگر جنس اندر نقدش کس حالتس من کن تہ صورتس اندر کھانا ماجہ گوبر ون کی شریعتس من نقد دن جائز کہین ماجہ ہند گوبر ون ہاں ونن ول کت توت تم من دلیل کڑان اچھا تک ونو دلیل ات حضرت رسول اللہ بیا گو کڑن دلیل سہ گو الگ معاملہ سہ پان تمن مگر یہ پان چھ دین شریعتس برہ کن چلان غریبن ہن تھویو خیال ایسا روز روز تھاوان مگر عیز دو یہ خوشی رب کر عطا ات اندر آسن سان دل گژھن آسن خوف زدہ ربا ایسا کر عمل یہ عمل گوس کرزوے پنہ دربار قبول ونیا تھیزو خیال غریبن ہن مسکینن ہن یتیمن ہن بیوہن ہن یہ دژی تعلیم مبارک پن 53 ورین ہز نبوت زندگی اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم